Sangay ta asawa. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsin kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad, ti basol. Napalabas. Nagkidaw ni Madam Gorilla iti kwarta kani Don Paeng. Kas kanayunan tigunggunana anangay ayo kani Margarita ama kiasawa ken kuana. Ken en rason na pay adakkel ti pukaw ti club na iti kaawan ni Margarita. Gapo iti dayta. Ninayunan nga rod ni Don Paeng ti inted na a kwarta. Iti sabali a bangir. Nadlaw ni Ligaya ng agpampanunot ni Francis iti nauneg. Nakuna ni Francis apampanunuten na ti Ilida gapot agraraira ti droga. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol! Darumbang ka ni Astor. Kat agikata na mayor. Francis. Naglawa ti plantasyon na. Kanagraira ti droga iti ili tayo. Amangan no saan la dito nagtipunan. No di pa'y kat iti sabali pa'y nga ili. Pisaunas ka niya aglusulo sa Nestor. Daka sa tao. Labanak to yun sumaro na pa nagpipili. Anya? No siyak to tagbali na mayor. Jack to itulok ka sumrag ti droga dito ili tayo. Francis. Saan na may karin na Astor iti panagserbi na iti ili tayo. Gaputad dakas a tao. Sige, agar musar kayon Ligaya, Francis. Danggayam ti asawam Ligaya, tamasapa manen arumwal. Wan nana. Saan na ka mapani di formita? Aginana ka kadi? Nasaya at mat. Dito'y Kalatan Farmhouse. At dapag na kita. Sa dino? Mapana ki di runo-runo. Sarong karak ni tatang. Kasta kadi? Saan mo ka di nga isurot da Ligaya, Barok? Saan, nanapipay? Itintulangan sa bali agundaway. Sige, adakan ka Francis. Basta gananad ka itidalan mo. Kan mga lakamutin na iti prutas, taado ti prutas tayo. Sige, nana. Malangarudan, ituloy yun ti agar musar. Napanan ni Francis Ligaya. Wan nana. Kasla madanaganak para iti asawak. Daapay. Kasla da sa bali apanggap na ijeron runo. Saan ani tatang ti talaga agagara na? Anya? Amuyo ka diti ko na ni Francis, nana. Labanan na kano ni Astor inton umay apa nagpipili. Kat madanaganak. Ay, sigod nga min anatal na tiili tayo. Ngam idinagmayor ni Astor. At damot tandag iti madamdamag anatay. Gapo iti maiparit at droga. Nana, Sa ita, naduktalan na analawa ti plantasyon ni Astor iti maiparit amula. gapo iti dayta. Kaya't nan alabanan ni Astor iti politika. No para kanyak, awan parikot iti dayta balasang ko. Taamukmet akabailan ni Francis,
no bilang ta isunto ti mayor. Nana, No ni Francis ti agbalin a mayor, sigurado ligaya. Adun to ti maragsakan nga umilay. Ngamin, nasaya at atao ni Francis. Apay nga nanaagno. Saan matan nga umay dito yung kay Chini di ang gas? Tinasayaat, mapan ka iti ayad na tain kaayaban. Saan samot ton amagmangan? Unngay, nanaagno. Iso nga madandanaгаnak. Si kantumat ngamin. Ta sinair mo tirik nana. Kuha nga min ngay nanaagno. Sige, agluto ka iti para kenkwana. Kalpasan na, ingkaayaban, tamangan. Sige nga Rod, nanaagno. talaga ang nagpintas to balay ni Don Paing. Katpod no, mayawat amin nakasapulang. Gaputa uray latalo ti babaunan na. Kastoy ti kayat ko abiyag. Ato, yung ti merienda, ma'am. Agyaman nak. Dagiti kawas ko, nalabaan ka din? Wan, ma'am, nalpason, naplantsa pa yan. Adan iti silid mo. Nasayaat? O sige, ingkan. Kat ituloy mo ti trabahom. Wan, ma'am. Amin akayat ko, mayawat. Kat ita, makunak nga adayo anasaysaya at tibiyag ko ngam niligaya. Ngam, ni Francis, jakon makitkita. Ngamin, adda akon dito syudad. Hanggang sana bale, addan tugon daway nga agtin nagmatlakanyak ni Francis. Tatang, bilinan kayo. Saan kayo na mapmapan iti masakupan ni Astor? Tamangan na may sagmak kayo. Wain barok. Adaypan ko iya surat. Kat amangan na mairaman kayo. Isa di kayo mapmapan ni Jay. Wain barok. Matumpal. No mabalin. Ingkay agnad iti farmhouse, tatang. Tapno natalgod kayo. Jak mapanawan to'y balay may barok. Saan na balay? Tajak mapanidya ayan da Astor. Ken kanayon naktulaan ngay ang mapanidya farmhouse. No kasta nga rod. Agan anad kayo dito eh. Wain barok. Ken uray sika. Agan anad kamay. Tadilikado tiar aramidam. Wan tatang. Agan anadak. Dinggas, ada ka matgayam ito'y plantasyon. Wan, apay. Kuha ngamin. Saan ka matnganang-nangan? Baka mabisbisin kan. Sana bali, tamab-mabsugmat nga ang kwan. Dinggas, nagluto ak iti parakan ka. Ha? Wan agpaiso, naimas at lilinutok. Iso nga umekat, yung kapaymangan. Anya? Saan ka ngamin nga nang-nangan? Amangan no ag-ulcer ka? Sana ka din nakagura. Uwanan, saanan? Sigurado ka di? Uwan, saan kan nga kagura, Dinggas? Sige man nga rod. Agkanak man. Dinggas! Alan agkanakon. Sige man lang, Dinggas. Sige, agkan ka nga, Rod. Dagi may. Ay, Dinggas! Dinggas! Inarakop na matan. Gapot ay ayatan ka, dagi may. Umakakitin. Yung kamanganan.
Diya kayat nga ag-ulcer ka. Ala. Inta nga rodan. Ket danggayan nak amangan. Kita am ka didinggas. Na imas tilinutok nga si Dan. Wan nga rod. Sige, mangantan. Tadanggayan ka. Dagimay. Oh, apay, dinggas. Talaga ka di mo kaya ti kastoy alangak. Kaya't mo alampong kan barbasa nak. Kuwa, dinggas. Ala. Bayam tagpalampungak manan. Ka nagpatidogak iti barbas. Kuwa. Sige. Uray saanan, dinggas. Ha? Uray saan mo nga ipaatidog ti barbas mo. Diya kuwa, katamtaman lang. May-mayat nga kitaan diya katamtaman. Kasta? Kan, saan kan nga agpalpalampong? Uwan? Diya katamtaman lang. Napanunot ko nga may-mayat matlang gayam no katamtaman lang. Kasta? Uwan, dinggas. Napanunot ko nga no lampong kakat. Kasla saan ka nga digdigos? Kan kasla nga adate kutom. Ha? Iso nga sige. Diya katamtaman lang. Uwan, tapno may-mayat nga kitaan. Sige. Ano kasta ti kayat mo alangak? Iso nga rod ti aramida. Ay, sige nga ro din, mga tandingas. Wan dagimay. Ay na. Maragsakan ako nay. Ura siya nga ro, naradrad sa kak. Ay na, ipalpas ko dato yung inawa. Tainak man tulungan ni Nana Agno nga aglab. Anya DJ? Kasla dati nagbarsak. Sino nga iti binarsak na? Siyak nga ta? Sa anak mat... Ha? Ni, papel mat DJ. Apa nga ta nga ada papel dita? Kat nagwali sa matadtay. Kan saan kami mat nga agar aramat iti papel? Anya nga dita? Kita man. Kita ak. Ni, kasla ada na ibungon dito papel Anya nga ta? Medyo nadagsan. Kita man. Ha? Brato? Hey, Owen! Brato mat datoy. Ay, surat sa mat dato yung papel. Anya nga tinaisurat ito Basak man kahit di. Astor, isardang monte kay nadakas mo. Tano saan pagbabawyam to. Ha? Anya nga dato nga nakasurat. Ay sus, ituloy ko man nga buwasaan. Dinggas! Dinggas! Umaka man! Oh, Dinggas! Umaka itoy! Oh, apay. At ka di parikot. Uwan! Kitam dito yung surat. Basam ka di. Anya day ta surat. Surat para ka ni Among. Ibagbaga na nga no saan nga agsardang ni Among iti kinadiakas nakat paibalod na. Anya? Kan una pa dito nga surat nga agikat langan nga mayor. No ti kinadiakas na ti agturay. Kan kuna pa dito nga surat nga no saan nga agbalbaliw ni Among. Amang ano pa katayan na ka no? Anya? Sa dino tinangalam iti day ta surat. Kwa, adati nang ibato dyan si Kiganti Ketshin. Anya? Kas ano nga dato Dinggas? Itudtakan ni Amo. Iyag mo kanyak, tasakon ti makam mo. Amang ano may raman kapay. Ha? Ibaga kasak ti nakapidot. Ay, saanan? Nasaysaya at matlaang na ibaga ta ti agpaiso. Tipud no. Ang mga no diak-diakas no saan ta nga ibaga ti agpaiso.
Sige. No day tati ko nam. Idulin ko pa lang dato nga surat. Sige, inakon. Ituloy mo dagtrabaho dito plantasyon. Sige, dagimay. Nalabit nga da nakatakwat iti madi nga aramid ni Astor. Iso akas tati inaramid na. Asino nga tangay na naagno? Imposible matangad ang iti tao na matlaang. Santa nga mo. Ang mga no sa buwali nga tao. Ngamin, imposible ang adag iti tao ni amo kat amo damat ti pagbanagan da no kas pangarigan. Nanaagno, ada ka di atapam? Awan, dagimay. Yes. Asino nga nga tati nang ibarsak iti dadya nga surat. Ay, huwan nga rod. Nagturad matan. Saludo akman kan kuwa na. Anya? Una, tayo tinadya nga naramid na kat impakita natin kinaturad na. Ngam na sino man dayjay. Sapay kumata saan to amatiliwan ni Astor. Tadinto kat kaasi. Tata, sumurot kayo kanya kaya farmhouse. Ijay kayo lang ni Agnaid. Sarungkaran yun tolat ng tibalayo. Kaasi mo't titanam day di asawak. No panawak, baro. Umayon tolat ng sarungkaran Basta pumanaw kayo pa lang dito Tama nga no mairaman kayo iti inaramid ko. Awan pagdanagam kanyak, baro. Sa anak ang mairaman. Ken agtong palak iti bilin mo. Ajak mapmapan iti masakupan ni Astor. Tatang, Awan pagdanagam kanyak, baro. sige. Agan-anad kayo, tatang. Wen, baro. Mayor, natasurat yung atoy. Nagkapunta ti asurat. Inyawa ti may sa lalaki, Apo Mayor. Asino a lalaki? Dado ka no tinagan na, Apo Mayor. Aniya. Dado? Wen, Apo Mayor? O sige, panawan nak dito Tabasak dati asurat. Wen, Apo Mayor. Dado. Wen. Malagip kung day tanagan. Day tay mangkal kalaban kanya ka. Basag man day surat na. Astor. Isardeng mon ti kinadakes mo. Tano saan pagbabawyam to. Naturay ka ita, tamayor ka. Ngem no di ka agbaliw, matay ka. Niya, mataya ka. No asino ka man amang butang kanya ka. Saan ka kabutang? Sikat ti matay. Saan asyak? Adto iti surat amo. Imbarsak da kanoy jay sikigan ti kusina. Aniya? Nakigtudak idi among. Kunakno anya di imbarsak dia. Idi kita akat surat mo't gayam. Amangan mo't no sikatin ang isurat iti dayta, dagimay. Ha? Ay sus! Ha? Napimpintas mati surat ko angam iti data among. At na sana siya kamo. Tadya kamo ti agsurat iti sinilpo. O sige, dagimay. Basam dayta surat tadenggag. Wanamong. Denggam Astor. Isardang mon te kinadakas mo. Tano saan pagbabawyam to. Naglawa ti plantasyon mo ite marihuana. Idi si ka ti mayor nagraira ti droga. Ayop ka. Satanas ka.
Demonyo ka! Sa Nainayunam sa mo ti bagbagam dagimay. Ne, saan matamong? Saan ko nga nainayunan? Basam nga men kitam. Amo, sino nga taday ta tao? At damot naawat ko iji opisina surat. Akas mutlay ti dayta. Agnagan iti dado tinangtad. Dado. Kaya tso asawan amo. May sa tao ti akin aramid iti daytoy. Wen, tinggas. Ket no asino man dayta at tao. Diyak mapakawan. Maamuan nga ta ni Astor, ani Francis tinagsurat. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Katukad! Ibasol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.